namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, and of course, they continue. I was going to post. Doing that, I came link and a Ben Maingan. Even then, from there, Keynes are very key. I got doctors told now, and I link up with a Ben Maingan. Even then, Emma Boom said, like a boy sevens a man. Angangenela Hagias. Hi, I raise him, boy. Yeah, so because of course at the 20th September, I went live yo singo Mr. Post ngo bulu yinhlamarison because inka promoted the album very if you get a live video like this time around you will market ya kutala man I don't know where no singo vela album botala va vutisa ku why xi sa lexi xi nga ri promoteni because ngo sweswo and the album it one yi le kuteni and kwala nga ta yi pfala mi nga chavisiwi okay endle swi swin'wana swi tolovelekanga loko kona laha nga ta pfala album leha na Happy Music na siku na rin'we nte n'wina ni mi nyika one song ngoma yin'we ntsena one hi leswo madala loko kona laha nga ta pfala album leha na tshika music mina ni telo ku rixa ni ya contract ni suka contract ni ya panel beat ni suka panel beat ni ya studio hi leswo madana now suku yebe yeah yeah tile ku vuyeni hi tirha na hi Sunday Yes. Oh, okay. Hi, yeah, makaitlia ntwena kushushu songo Mr. Post swi pake kahle album ya huma hi 1 October ya huma la eri ita va nyika one song which means swo ku hi songo Mr. Post kuta ku ri na one beef song loko hi khe hi n'wi yingisela kahle la album ya huma then the other song kuta ku ra beef swi ku hi loko hi se yingisela statement swi swa twala songo Mr. Post mi yi pake kahle ro sungula phela se mi tihlekise hi vanhu man a mi tsakisa valala so album yi ta huma hi 1 October but kuta tlhela ku na ai one song leyi ya ku destroyeni which is a good idea beef ya laveka because Mayengani na yena ya ku beefeni mara mhaka leyi so hayi mhaka yi clear guys sweswo beef yi ta yi ri kona na album yi ta yi kha yi ri kona hi 1 October ya continue no songo Mr. Post mi timhaka etingani ku ya mahlweni ya chaya namuntlha yi hatla yi chaya se ni ya album yi le kuteni a ya ha salankule hi ti-1 mi ta ku mihlolo n'wana mani ku sungula ku huma mitiso ku laha nga hembela machangani i mani laha nga hembela machangani i mani laha bayizise machangani i mani yeah hi ti-1 swi lava ku huma sweswo swi humela rivaleni futhi mo swo tala ni nga vulavuli ne ku ta vulavula mintirho ti-promotion mi ta tikuma ti-clip ti ta ma swi tiva ku ni munhu wa njhani mara leswi ni mi tshembixaka swona i ku sweswi loko no tleriwa ni nga tshika mina ni nga tshika ni tshika ni nga hayi a ni hembi hi leswo hayi hi twini songo Mr. Post video u ri dani na yona loko yo tloriwa hi ta vula va Master T mara another part leyi nga problem now i timhaka to hi ya tirhisa yena as a rank ku ni vona n'wana kha mi ni kaneta loko hi fike hi tirhisa ti-views kahle hi fike hi tirhisa yena hi ku munhu i hlurile i cini xi hi xi tirhisa mi ta yi hlamula na leswo mhaka yi clear songo Mr. Post yi tsheme yi ndzunisa ku ma 2022 ya like yi na confidence yikulukumba swinene this time around na vundhambi vundhambi back then swi tikomba yi na huge confidence loko kha ni hi langutisa songo Mr. Post this time around a swi na last year last year a yi nga na confidence ku ze yi biwini confidence ya ku ri hava so this time around swi tikomba ku yi na energy yo karhi yo yi la ku face Ben Mayengani lowu so hi nga loko se a ri a bit relax because a ri ku hluleteleni 2023 and 2024 against songo Mr. Post swi clear sweswo so songo Mr. Post fika ta hi a very strong project very eka 2025 hi expecta swona because loko u boha sweswi swi nge he tsakisi i fika a wina songo Mr. Post hi leswo
Then very heavy ka Dr. Stoll. Lo very mi swi tivaka hayi ngulinka na Birmingham the president. So I'm so of course Dr. Stolivi another post on September. Yeah. Baba rimkarhi wona instigator the fights phela sani chingeni n'wi rhanga phanda ya comment se ka leti tin'wana ti-post ndzi voni se yi kha yi comment against Dr. Story so hayi ni mene man. Yeah, so kasi of course hi fike hi vona Dr. Story yi fika yi tsara yi ku swa pfumeleriwa ku munhu a lwa a bohe duku na obviously muranga phanda because munhu wa maduku loyi a tshamaka in general a va kha tumbete nhloko and stuff like that. Because Isaac i ta chavisiwa hi nhloko a vhe a wa toso. Okay. Then fika yi vekela this post tanihi mi swi tiva ku mina ni nge vulavuli nchumu hi tinhloko ta vona n'wina hi n'wina mi langutaka image mi vula ku a ni fike ni yi zuma hala ka gallery a swi ta va kahle. N'wina hi n'wina mi nga ta mi kha mi vula ku nhloko mi yi vonisa ku yini, n'wina mi nga ta mi kha mi judge. Mina I'm not going to judge his head. So ya ku hi Dr. Story yi kombisa ku hayi Isaac loko se va nghena ringini hayi to vheta hayi yi wa kunene hi ku vona nhloko ya murhangaphandla hi yona Dr. Story tanihileswi mi nga ku swi tweni kwala. Mina I'm not going to say anything about his head. You can judge for yourself and stuff like that. Okay. Ko yi bini yona kona yi bini ni vula ku ri yi nga se commenta hala hi siza yi commenta mara se ya commenta yo ka yi nga za yi commenta ku hi ku ta ku timhaka swi vhele ku nga hi Saturday ku busy blind. Okay. Sure right. Sure right. Hayi countdown kusala masiku ya nga ma 30. Sweswi yo sala na 7 8 9 10 hi sena only 10 days. Album to kwala phela se vhiki ro hela hi ndlela leyi. Heleswo. Last time nga mahleketa Boy 7 a ri busy swinene kha yi themendela Hagiyazo. Manzi ni twina ku maybe i yo tlhaveriwa so ya Hagiyazo yi n'wi fakele swin'wana ni. Wala vhaka leyo va. Mi no hlamala vhele ka siku ra namuntlha vhele ra ti 20 ta September vhele ni kuma ku hi siku busy blind le ka Boy 7 le i busy no hlasela Hagiyazo manjeni. Hi ta zama ku ti pfula hi sequence the video leti hi twa ku yi rini kahle ngwenya. Twa ngwenya yi ri hayi vula Hagiyazo a ni ti yingisela the video clips guys ngomo yingisela I already listen. Nikola hi le ka Boy 7 mfana ka Gaza. A ni ma swi tiva mi vafundhisi na swilo swa va n'wina a swi tirhi a ni ma swi tiva swilo swa va n'wina a hi swilo swo hanyisa phesi sweswo. Mi tlhelela tikerekeni ta va n'wina phela lava hi mfundhisi a hi swilo swo hanyisa a swo hanyisi swa vona. Mi tlhelela tikerekeni mi tshika ku xisiwa hi vanhu swilo leswi a swi hanyisi leswi a hi mfundhisi phela ta hi ku byela hina hi nga chavi a mfundhisi wa tshika ku chase vanhu swilo swa wena a swi hanyisi. A swi hanyisi wena loko khongelela munhu u n'wi tekela laki lowu u nga n'wi byeli nchumu wena wa ku tivele mfo wa swi twa na swilo leswi a wu swi mbalile amatiko me le handle swilo leswiya swa tima leswi a wu swi mbalile leswiya na miceka liya na swikete a swi tiva ka u mbalela yini. A ni u lava ku vanhu va ku xixima na ka Gaza nge ku xixima wena wo hundzuka mfundhisi wena nga byeli nchumu but u joyinisa hayi vula Hagiyazo mi nga va hleketa na a yi hume hi trip ku chekela swo ku a yi ri Zanzibar very ahe Hagiyazo la very welcome to Zanzibar something like that. So swa ntima yi vula leswi swi mbariweni la a hi ta vuya ka Boy 7. Vona liya brako a ti vuya musa hi timbirhi ku tlhela na yin'wana a swi hlekisa ma. A ti na drama leti. So leswi vhele a vulaka swona Boy 7 a sweswo na ku ni mitlerela swona mi kota ku swona ku swiyisiwa ku leswi Boy 7 ka i jika ku mani ku
kokana na munhu wo chinga, but I'm just saying ku ri swin'wana swi questionable ku ri what kahlekahle ku va kha ku humelela in his mind. So kahlekahle loko ni ri karhi ni languta ti-videos clips ta Boy Sevenza, okay, it's basically more like yi la ku humelela yi ri yoxe. Loko mo hamba cheka vona yi tshame kha yi postela mafanjara, yi le ku dyeleni, yi dya swa kahle, a wu dyiwi timali ku fana na kwala yi ri busy ku ri ku dyiweni kwala. A ku ri busy swinene. So it's basically more like yi fike yi humelela yi ri yoxe, of which I don't understand ku ri hi va hi fike xinjhani kona ku yi fike va yi kha yi pandza lan'wana loko va pandza it's a problem. Or hi ku vona vhevhe va fambe BMW tlula yona, a ni koti ku twisisa kahle ku ku va kha ku ndleka yini hi yona Boy Sevenza ku ya ti humesa. Va chomu la ngeze va mi chavisela, va nga zi va mi chavisela, mi nga zi mi va chava. Swi yo hi fike yi dyela kahle loko n'wana za posta vana swa kahle i kindlini yo, hayi swa ku loko swa ku na wena hi Boy Sevenza i kindlini ke swa ku na hina hi fike hi vula tano, a ni koti ku swi twisisa kahle. Loko ku ri laha n'wana va kindlini swa ku na i kindlini hi ndlela yin'wana hi ku na ni to i na swa kahle, loko za kota ku va a renta na buchara. So hayi a redzi guys, a redzi ta vuya ka Boy Sevenza. A ma swi tivi mi fa mi endla njhani? Tivi swa. Ndeni ya ku mi diseni, dyanani swa. Ni humezeni swakudya. Hayi